Malezijska policija je na 2 lokacije u sjevernoj pokrajini Perlis na granici sa Tajlandom pronašla 30 velikih grobnica u kojima se nalaze ostaci stotina ljudi. Identifikacija i verifikacija posmrtnih ostataka je u toku. Vjerujemo da su pronađene grobnice povezane sa krijumčarenjem imigranata. Pronašli smo i 14 napuštenih kampova u graničnoj oblasti koji su korišteni za krijumčarenje ljudima. Ovog mjeseca je više od 3000 imigranata, uglavnom iz Mjanmara i Bangladeša, brodovima stiglo u Maleziju i Indoneziju, nakon što su neki od njih proveli više dana na otvorenom moru, jer nijedna zemlja nije htjela da ih primi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tvrdi kako je sada važno pomoći imigrantima, a ne vratiti ih u zemlje iz kojih bježe zbog opasnosti koja im prijeti. Važno je spasiti ljudske živote, bez obzira na razloge zbog čega kreću na put morem. Pozivam regionalne lidere da prvo osiguraju pomoć da se spase, a onda kako da se riješi uzrok problema, kao da se nađu opcije za njihovo udomljavanje i reintegraciju. Za rješavanje humanitarne krize na jugoistoku Azije apelovao je i Papa Franjo. S velikom zabrinutošću i boli u srcu pratim priče brojnih izbjeglica u Andamanskom moru. Zahvaljujem se onim zemljama koji pomažu tim ljudima i pozivam međunarodnu zajednicu da im pruži humanitarnu pomoć koja im je potrebna. Pripadnici muslimanske etničke grupe Rohingya godinama bježi od progona iz dominantnog budističkog Mjanmara. Spas pokušavaju pronaći u Indoneziji i Maleziji. Da se vratim, nikada. Mi smo zemlja u kojoj vlada nije dobronamjerna. Ukoliko se vratimo u Mjanmar, vojska i policija će nas ubiti. Naša vlada ubija muslimane. Zbog teške situacije ljudi bježe brodom. Pola njih stignu, a pola ne. Ovi ljudi žele doći do Malezije, većinski muslimanske zemlje koja je proteklih godina primila više od 45.000 Rohingya, ali koja tvrdi da više ne može primati dodatne izbjeglice. Indonezija i Tajland su naveli slične stavove. Ipak, nedavno su Malezija i Indonezija odlučile da za nekoliko hiljada imigranata koji su stigli brodovima pruže privremeno utočište pod uslovom da se međunarodna zajednica pobrine za njihov premještaj.